Kampeni cia Ngwataniro ya Kenya Kwanza thikũ 21 mbere ya gĩthurano ciahũrirwo Shafi kaunti-inĩ ya Nairobi. Munini wa president na mbuto ya ateti arĩa maranyoterwo iturwa itiganĩte makĩhungura gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kamũkũnji kuuma Gĩkomba nginyagia Bahati. Na arĩa mathaa manini kuma thirikari yaruta watho wa kuguithio gwa thogora wa mutu wa ngima kuma ciringi magana meeri nginyagia igana harĩ muhuko wa kilo 2. Ruto na mbuto yake mathonjeire ikinya rĩrĩ makiuga ũyũ nĩ wara. Sikia hawa watu wa kuzimia ati watapunguza gharama ya unga. Sasa mimi nauliza, hawa chairman wa Azimio ni president wa sasa, mtu ya kitendawili. Wewe umekuwa serikalini miaka 4 na handshake. Wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Wewe ndio umesumbua Uhuru Kenyatta mpaka saa hii unga imefika shilingi 200, alafu unatuambia story gani? Wacha kudanganya watu na kushukisha bei ya unga peke yake. Shukisha hata bei ya mafuta, shukisha bei ya mchele, shukisha mpaka ya chumvi na ya petroli. Sisi hatutaki suluhisho ambazo ni nusu nusu. Tunataka suluhisho ambazo ni za kudumu. Aruna aruto marauga thirikari ithaganĩtie mũbango ũyũ wa thogora mwerũ amu wa Kenya makoretwo marĩ ahatĩrĩrĩku na rĩu Kenya Kwanza irenda thogora wa maguta ma kũrĩa onaguo gũithio. Hawajashukisha bei ya sukari, alafu wanasema wanataka washukishe bei ya unga kwa mwezi mmoja. Yaani ni jambo wakifikiri kwa huo mwezi mmoja watamdanganya mupigie watu wa kuzimia kura. Wewe chairman wa kuzimia, sisi mambo ya project hatuchagui. Tumesema agenda yetu ya kwanza ni kubadilisha uchumi na tunaanza kwa kupunguza gharama maisha. Gũkĩrĩ ũguo Ruto nĩaugĩte kura cia mawoni iria ironania Raila Odinga arĩ mbere yake ithugundĩtwo nĩ thirikari itemi nene arĩ gũthogothania mũtaratara wa ũikia wa kura. Hiyo opinion poll yenu ni njama ya kukataa uchaguzi tukiwashinda. Tunajua ile ofisi kwa Runda where you meet every night and you create fake fictitious opinion polls. Those of you who are interfering with a free transition, with a free democratic process, we shall have the capacity to open an inquiry into your activities and you shall answer to Kenyans why you want to undermine their democracy. Ihinda-inĩ rĩu ateti arĩa manyitanĩire na Ruto mũthabarĩ-inĩ ũyũ nĩmaugĩte mena kĩhonia kĩa mĩaki gũmagĩra thoko ya Gĩkomba, gũkũ ningĩ makĩrĩra onjoria ya mĩtumba mĩaramano thogora-inĩ ĩno. Biashara yako itakuwa license moja peke yake ambayo unalipa kwa county government. Haitabomoa wala haitachoma biashara ya mtu yoyote. Kazi yetu ni kuwainua, sio kuwashukisha. Muthenya wa rũciũ mbuto ĩno ĩgatwara kampeni kaunti-inĩ cia Kitui na Machakos. Kũringana na munini wa president Ndagĩtarĩ William Ruto, kura cia mawoni ona gũkorwo Raila Odinga akĩnyitwo mbaru nĩ thirikari ti hĩngĩca ingĩgiria ũhotani wake, akiuga we nĩ oĩ nĩakahotana gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Ribotera Kameme TV Gĩkomba kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.